What am I doing? Ndi gukora iki? I am scratching my head. Ndi kwishima mu mutwe. Scratching. Kwishima. What am I doing? Ndi gukora iki? I am plugging in the charger. Ndi gucomeka sharijeri. Plugging in. Gucomeka. What am I doing? Ndi gukora iki? I am slapping his face. Ndi gukubita urushyi isura ye. To slap. Gukubita urushyi. What am I doing? Ndi gukora iki? I am rubbing my eyes. Ndi kubyiringira amaso. To rub. Kubyiringira. What am I doing? Ndi gukora iki? I am typing a message. Ndi kwandika message. Typing. Kwandika. Ariko ukoresheje keyboard, computer, phone n'ibindi. What am I doing? Ndi gukora iki? Share your answer in the comment section. Shira igisubizo cyawe muri comment. Niba isomo rigufashije kanda kora ku gasaraba ujye no kuri YouTube channel yacu wandikemo God's Fast English ukande subscribe kugira ngo ujye uhora ubona amasomo meza nkaya.